Ngaon na tanin juday, so ako ang giinit ang ako ang bahaw nga daghan sa nga tanan, basag di na lang ug ninyo nga mukaon kog daghan kay ngano. Wala gusto ra ko muka og daghan ngano magbuot mamo nga wa man ko gabuot sa inyohang mga kinabuhi. So what ay butan nay. Mga way dadyon ang ako ang giinit nga sapajan. Abi ninyo kining sapajan na mas barato ni si Jack kaysa sa ato bitang presko nga imuhang paliton kay mas mahal man to at ari ta sa barato-barato kay loy pa rin taon daghan ta kaadjong mga baryonon sa kinabuhi di adto na lang ta sa barato-barato kay dili man intanta ka afford sa mga mahalon mao nang adto na lang jud ta mga unta ninyo dari. Lord, salamat sa grasya sa kada adlaw nga imong gihatag kanunay. Lord, salamat jud sa nga tanan. Mao nang mga unta time pa. Itungtong sa naong tiil kay muhunat ta. Ngaon! Magkinamot ta, syempre. Ay, init-init pa man. Time pa. Agoy. Dali. Nga. Mana? Okay, ako na po. Nagtanaw ko ang TV. YouTube ba? YouTube. Kanang vlog. Oo. Awaday. Why masayang kay kanon tanan? Adili mamakaon ning kuan. Panit kay gahi man sa nga tanan. May ano no? Ang Sup-supon. May ano. Abi ninyo, ako bitaw, kung unsay makapalipay na sa kinabuhi, dili mga material things kay dili jud ko materialistic na tao. Ang pinaka makalipay bitaw na ha. Kanang makapalit ko og maintenance sa ako ang lula. Makahatag ko og bugas nila ni mama. Mao na makalipay na kay kana bitaw dili bitaw madisturbo ang ako ang panghuna-huna kada buwan para makabayad tag mga utang-utang. Ano bitaw? Katong supsupon yung uday kay sayang. Siya. Anyway, mga unta sa kuang sapajan nga kauban, amping mo kanunay.